Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys again to with me. Tuh guys, sekarang saya mau belajar mukbang lagi guys bersama non bukan nama yang menu super nikmat guys ya mah tuh menu makanan sehari-hari guys tuh. Bismillah lah guys ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan lapar rezeki yang benar. Minumlah guys. Tuh. Panas kecil dah. Oh, gaskeun ah. Hmm. Tongkol guys. Mantap. Minum dah guys, teh dandang, segala penyakit langsung hilang guys tuh. Khasiatnya guys. Gaskeun ah. Baru makan. Mantap. Oh. Lah guys ah. Dibalawakeun. Mantap guys ya. Aduh.
Eh. Mantap guys. Hmm. 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 Nyoba guys ya. Panas guys, rencana guys. Nggak strong. Hmm. Hmm. Coba beli guys ah. Miskin. Duh, nggulit nih. Hmm. Coba beli guys. Lincah sanggupnya guys. Ngojay. Hmm. Hmm. Mantap panas guys. Tuh guys. Proses guys, alhamdulillah tadi Yana gitu ya, karena guys, atau jangan lupa like, subscribe, komen sudah dah, goodbye.